Kumele sibozifundisa ukuthi singawudeleli umhlabathi, ngoba yonke into esemhlabeni izobuyela enhlabathini. Insimbi nayo uma iba nerust kusuke sekuyindlela yayo yokuthi ibuyele emhlabathini, kanti namaplanka uma adliwa umuhlo kusuke nawo kuyindlela yawo ukubuyela emhlabathini. Nomuntu naye uma engcwatshwa kuwumhlabathi, ingakho kuze kuthiwe uthule libuyela ethulweni, kanti nomuntu ubuyela la athathwa khona emhlabathini. Abantwana uma bekhula badlala ngomhlabathi besuke bezwa amandla abawezwayo emhlabathini. Nathi kumele siyijwayeze ngelinye ilanga ukuthi sihambe ngeenyawo sokunyathela umhlabathi, kusuke kunamandla ne-connection ekumele siyizuze emhlabathini. Sikhumbule futhi ukuthi izizwe nezizwe zibiza umhlaba ngomama, ngoba ziya-understand ukuthi uma zithatha imbewu ziyifake emhlabathini kukhona isitshalo esimilayo. That's why bathi motherland, day 57, umhlabathi 1 minute.